ari nako tubaha ikaze mwe mudukurikira kuri Mizozone Media. Ahangaha rero ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi, ahasanzwe higishirizwa ndetse hagakorerwa n'impushya z'ibinyabiziga nk'uko mubibona. Ahangaha rero twaba twagarutse ku mapikipiki cyangwa se moto kugira ngo tubereke byinshi bigiye bitandukanye mutari muzi, ndetse n'ibanga byagufasha kugira ngo ubashe gukora ikona neza cyane uhacane umucyo. Ni Mizozone Media, impano y'abanyarwanda. Niba uri mushya kora subscribe, kandi nawe niba hasanzwe tubaye tugushimiye ku nkunga ikomeye cyane wakomeje kugenda utugaragariza. Murabona rero ni abasore babukereye kabisa, ubwo bagenda bacacanga ikona bice bigacika. Ni ikona cyangwa se ni ikizamini cy'ikona kiba kigizwe n'imitemeri 7, aho ugenda uyikata kabisa, ukatakata ku buryo ikona ryawe urarikora neza, ubundi ukabasha kwigerera demarage kugira ngo ubone uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, by'umwihariko amapikipiki. Ni ukuba waciyemo ibizamini 3, hari icyo bita circulation, ikona ndetse na demarage nguko bisanzwe bimenyereye. Kuri uyu munsi rero twibanze kugira ngo tubabwire bimwe cyangwa se mwe mu mabanga wakoresha kugira ngo ubashe kwikorera ikona ryawe uhacana umucyo, nyuma y'uko abantu benshi bagenda bavuga ngo ikona rirakomeye. Ariko ibi bintu ngiye kukubwira nubikurikiza ukabigenderaho, nyaboneka ikona kabisa uzaricacanga neza. kandi niba hari n'undi muntu ubirimo, wamurangira ahangaha ku mpano y'abanyarwanda kuri Mizozone Media, akabasha kuba wamufasha. Ahangaha rero ubundi ikintu gituma umuntu aca mu ikona, by'umwihariko uragende ni umuriro, amburiyaje ndetse na feri, ubundi ukajya uragenda ubibarasa. Ikona rero hagati y'ikona n'indi ugomba kugitaza santimetero 40. wahageze ukabona ugakata nguko aba bajene muri kubona babukereye. Ndabatindiye rero, reka tubareke ubundi mukurikirane uko imyitozo yagiye iragenda ahangaha ku kibuga. Ni kuri stade Umuganda, ahasanzwe habera ibizamini bya perime. Ko aha i Rubavu hari D1, hari E, hari F, hari A ndetse na B ndetse na C. Ibizamini byose ahangaha serivisi ukaba wayibona. Komeza rero udukurikire, nyuma y'iyi video turagenda tukubwira byinshi bigiye bitandukanye. Ngewe ubategurira nganabagezaho ibiganiro ngibi cyangwa se video ngizi wanyita Nsengimana Innocent cyangwa se Kongole.
rero akaba ari kuri stade Umuganda ahasanzwe bigishiriza gutwara ibinyabiziga. Iri ngiri rero akaba ari kona igizwe n'imitemeri nk'uko mubibona, imitemeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hagati y'umutemeri n'undi hakaba harimo icyo bita hari nka metero 1 n'igice, akariyo abo bakoresha. Reka tugirire kubona batimbye hano kugira ngo mubibone neza. Mubibona intera ibiri hagati y'ikona n'irindi. Chura. Mio telefono na email. Adesso vagamo. Chura, andiamo,